برس نزار موسى اندام دسته سیاسی پارتی کتیا کردستان سوریه کش ویا نایدید گلمدا بحث بکن برس نزار گلک سپاس کوین گلمدانه پشتی نمانا رژیم بشار اسد آلین سیاسی اپوزیسیون سیاسی چجیا سربازی بتکنو که سوریه دسته و نادایه پیوندیان وانانو که چوانه لک نزدیک بینه که یانجی بحثا دانشتنه که تیتا کرن که بزانن چه کار بو سوریا پاشا روژه بکن؟ سلافوريز بشتي افروشا كل سوري رودا وهلوشادنا ريجيم اسد يعني هيجي بلكي حفتيك سردنا شويرو بلكي روجا إينا يكما سر درباس بي وخلك سوري وهرنا كولانا وكيف خوشيا خوا ونريني خودنا خويا كرن جبوي هلوشانا في ريجيمي لياكو تيزانين إيرو جبر دم هيجل لكي هندكا يعني وكو برنگكي دمكي أفا آلين چكدار أفكو أفروش گوهارتن كاردكن سروي آلي هنكي جيانا خلقي وكو أولوية يكم حاضرية جيرا بكن جبر ولوجي حكومتك دمكي سي هيفا آماده جيرا كرنا وسروي أساسي جيوي سي هيفا وقت دنخوا وكاربن آلية سياسي هفدو ببينن وسر السر النرين جدا وجدا كاربن وكا بلاتفورما كنوج ولاتي سوري ردينن و او بلاتفورما نوجي تيدانين السر ماسا سوريك و هر آلي حمو تيدا بشدار بن و آريكار بن و اف قوتنا هنيجي دباوريام ده هيزن ناب دولتي تكزيل سردكن گور ديتني واب آلي اوبوزيسيونا سوري بتمامتيجي يعني وكو قرن هنا لآلي ام بجن بطايبات اف هيزن ناب دولتي افيكو تكزيا خودنا خويا كرن و هروها هيزي هوردوري هريمي طيبت هيزن ولاتي عربة هيزن ام بيجن هبونا تركيا الفيدري قرق باش تيكرن كو ايرو كنترولك وري كرن اريكاريك وري بيشكش كرن جوالاتي سوريا كو كاربن افولات برنگ كينو بنخشة كنو بنفسه كنو وري آوا كرن و هركس جي خوتي ده ببينه وما في بيته ده پاراستي بي تمام از دست بكل سر پارتوا پراستن پارتا كتيا كردستان سوريا يعني أبا بينش روجن سر نمانا دستالات داريا بشار أسد نمان هين وك بارتد نووا أنا كسيدا جوينا كاب طيبتيجي حتى أجر فيديو كونفرانس با هاتي أنجام دان ديتنا واتشنا هيش ركفتناك هبيكو زيترين دم داهين جل آليان دنيان سياسيين اوبوزيسيوني يعني آليان دنيان سياسيين سوريا بطيبتيجي بيواندية كي بيك بينن ريكا كيف دانن بله وكو بيكهات يكي انجمنا اجتماعي كردي او جي نرين مي سياسي خيانة ونرين مي سياسي دربار الروشا كردي دا دربار الروشا سوري دا بگشتي مخوش برد جي وكو آلي كدناب اوبوزيسيونا سوري دي تيج آلي وي سياسي فجبر ولوجي ام ايرو خود بين دانو ستاندن گرك هبن لي ايرو جي تيزانين ام فيجي هفدورا بيجن هولك تيكرن كو ايرو نرينك كردي دي سد دمك قلك كندا نرينك كرديا يكم هبه وبهفرا وكو انجمنا اجتماعي كردي وكو ام بيجن ريفابريا خوسريا كو ايرول سر بي ديفا وهن هيزي كو جدر فيفا هردو اطارا جي كاربن نيزيك وكو ديليغاتسيونك بهفرا بيك نارين سياسي كاربن بري خوبتنا شاما بايتخت والبر دوزا ملطي خوا للسورية كار بكن وخباتي بكن وكو استين مزمان انجمنا اجتماعي كردي برنگكي بلز هفدو دبيني ونريني خوتيني سر هفدو وامبيجن تيكليه بهيزي دور دوري و بهيزي ناف خويرة دكي ودم حاضر ببيجيرا تأكيد وبري خو بدي شامي هاجر امبيجن بنرينا كرديا يكم بلكي أولوية وباشتر ببي لوقتين نبوجي
ئاستانگینە گەلێکی مەزن هاتنە پێشیاوێ ئەم بێژن وەکو ئاستانگیاک و ڕێڤەبەریا خۆسەریاک و بەلکی ترسا ما وەکو ئەنجومەنە نەشتیمانی کوردی وەکو پێکهاتێت ناوێدا ئەوەکو بەلکی بریاراوێ نەحەتا تالید دەستێ وێ دەبێ و هەنێکی ئەو سیاساتێن و بەلکی باجێ وێ وێژیدان و مەژیدان هەنێکی ژوا سیاساتە ڤەگەرێت باوەریام دە ئیر و وەختێ وەیە و ڕەوشاوەیەک و دە ئەم کارە بن بەیەک دەنگ و بەیەک دێلێگاتسیۆن کارە بن هەر نەشامێ و بس برس نزار يعني حتى انه كبيونديه كفرميت نفبرا انا كسي ودستيا تحرير الشام دا نبويا كان يجيبونمونه وگر نو شامي جوينك هبت ركفتنك هبت نفبرا آلين سياسي دا تشتكي وصا فرمي جاري نبيه د باوریام دا وەکو دەستپێکاوی دەژمەانی زمان ژبەر دەماکن حازری ژێرە تێگرن تەنێ بۆ ژیانە خەلکێ نە ئەنجومەنە نەشتیمانی کوردی و نە هێزین دیێ ئۆپۆزیسیۆنیژی بڕەنگێکی فەرمی هەیە بەرێخۆ نەدانەشامێ و هەیە سەر ماسا سووری نەڕوونشتە و هەیە وی ڕەنگێ فەرمایەتیە وی ڕەنگێ فەرمی هێ نەچوونە و هەیە ئەو تێکیلیە ڕسمی چێ نەبوونە لێ تەنێ حازری ژێرە تێگرن تەنێ ئەنجومەنە کوردیژی و تەنێ هێزێنج دەربی ئەنجومەنە کوردیژی و چێ ئەم بژنی ئۆپۆزیسیۆنە سووریژی هەر کەس حازریا خۆتکێ و هەر کەس نەرینێ خۆتێنێ سەر هەفتوو و هەر کەس شێورێ خۆتکێک و کاربێت نێزیکترین دەمدە بەری خۆ بت نەشامێ و هەر سەر ماسا سووری پێکاتی دیرە بخەلکی دیرە بڤا کەسێک و ئیرۆ شام ڤەکرن هەر بوارە دانستانێ بەرز نزار وە چ زانیاری هەنەل سەر نافچین کردین روجاوای کردستانه اوین دسته حسدی دابینه باشک شوانا کو پاجدکشانی نجبوی کو پرزگریک چیله بند گل آلیان تایباتیج دسته تحریر شام و گروپین چکدار چه زانیاری هنر سر رکافتنا چه دی پی کرند نیو برای آلیان کردید گل حسدی بخو شو اوجی مجاره ما یک گرنگ یک گریده بروشا کردی بشخوا اوا يعني بهتر هنكي او ترسي مهنا هنكي او ريكفتني دمكي نافبرا فاهيزين كو ايرو سوري حكم كن بقشتاي او ريكفتنجي ريكفتنا دمكينا ريكفتنا كو هيزن ناف دولتي هنكي واجهفدو دور كن يجبر مثلا قال لك قربالغا زيدا ومطرسي سرجيانا خلكي تشينبي لي او ريكفتنين سركي ريكفتنين دجهي خود هي نبونا وبطايبتجي ام بين سر دفرن يكو بروشا كردي وغريداي ايرو حسدي و ام بيجن ريفابريا ويا دفري بريفد بي ايرو وكو امزانن دروشا سياسي د خلاتين السياسي قلكي مازن كرن و ايرو جد باوريا مد ترصا ما اوا و ام باجاوي دينن لايرو يعني ام جهفدورا بيجن كاري مال ديرا زوري تشبو كاري مال رقاي تشبو كاري مال الوي جغرافيا اجدربي كردستان سوري د تشبو ياكو ايرو قربالغيك تيدا تشيد بي وخلكي وا ولاطا خلكي وا دفرا قيمة خنائن وهناكي آلوزي دوادرا دا تشيد بي وافجيل سرما وكو ملطي كرد بنباشي دفاقري دفردشي يعني ياكو باشا بين الزمان ايروجي بلكي وكو آلية كي قصدا آلیه کی کردی لسی جویتی خواستن دوی خوبده ناسکرن که آلیه کی کردیه ولا آلیه کی اجنداوی کرد سوریه ولا آلیوی اجندا کیش دروی کرد سوریه باوریا مدا اب نبستنی اپوزیسیونا سوری ویجید خوازه ایرو اموکو انجمن نشتیمانی کردی وکو امبیجن هیزن سیاسی و مدنی یکوش دروی ویره ببریهنه جید خوازن کو وی نرینا خو بده خو یکرن جبر مدرسیک تی سر دفری هیا یا یکمین دوی خوش پارتیا پاکه خودور بکی و یک جاری اعلان بکی و بدی خویا کرن سر وی گاوهنه د امبیشن کاربن هرم خلکی را خلق و قبول بکی و خلق واره دانوستانتنی بکی و بهفرا ام کاربن بیک دلیگاتسیونی کاربن هرنا شامی و دعوه دوزا ملت خو بکی لی وقتی وی نکی وی زحمتیش مرجی چی بکی زحمتیش خورجی یعنی جبوی کو زحمتی چی نه با مدرسه سر پکاتی کردی سوریه چی نه بن پیتوی آلیا که وقت امریکای هیا گارانتی بدن کو کردت پاراستینه و چه پشگیریک پشترازبونه که فرمیم دست خستیه امریکا فرمیم تایبتی جده پشگیریا کرداب که کود پاراستی بن وقت آخفتن تی نکرن و پشگیری جی هیا وقت انجمن تایبتی جی جوینین دومهی که دا پشترازبینه که اوصا داینه
بله یاکو تێ زەلالکردن و بەلکیش مەتەڤارەژی زەلالە ئەو پرەنسیبên سەرەکە یاکو ئیرۆل کەسێک و ئیرۆل شامێ دەست پێکردنە حکم دکن ji wa tê xwestin û wa jî erîniya xwe daya xuyakirin em erîniya xwe dine xuyakirin ku mafê pêkhatiya û pêkhatiye di vî welatî de dijîn wekû Kurd jî pêkhatiyekî sereke ye pêkhatiye doyê di vî welatî de wê rêz li va pêkhata werê girtin û di Sûriya pêşeroj de wê mafê wa gor danûstandina û îro li ser masa Sûrî bibe mafê wa wê werê parastin yani ev tişte di baweriya min de ne bi hewceyî wa tekeziyê û tekîde dwarê giştî de ji va kesa tê xwestin û ji wa prensîpê wa kesa jî erîniya xwe daya xuyakirin û evê jî rihetî ki li cem me çêkiriye û li cem xêrî me jî çêkiriye ku em karibin îro herin berê xwe bidine Şamê û dawa mafê xwe bikin û xizmeta miletê xwe û welatê xwe bikin. Tamam. Serdema Beşar Esed û babê Hafız Esed دوست و دژمنên Kurda hema tu bêjî diyar bîn. Lê piştî nemana desalatê dost û dژmenên Kurda diyarin yan jî nukan bêjin Sûriye bi xwe dijmin hene. Ev pirseke gelekî giring e. Bi nisbet Encûmena Neştîmanî Kurdî û em bêjin hêzê siyasiyê di nav de ew ê dijmin di baweriya min de hevalê wê bêhtir bûn em bêjin belkî gotina dijmin ne dijê xwe de bê yanî hevalê wê ji ne kesêk û nepêra hevalê wê bêhtirin ji kesêk û nepêra lê ku em bêne ser rêveberiya Xweser û Hesedê ew aksî wî ye berîvajî wî ye dijminê wê em karin di vî alî de dijminê bikarbênin yanî dijminê wê bêhtirin ji hevalê wê ye ji ber rewşin siyasatin di baweriya min de xelat li deverê û seranserî Sûrî kirin hinekî em bacê wê deynin û tirsa me ew em bêhtir bacê wê deynin ve hinekî ya karibê vî alî hinekî durist bê û çareser bike belkî hebûna Encûmena Neştîmanî Kurdiya bi siyasatê xwe ku îro ji metevare jî hate tekezkirin û hate tekîdkirin siyaseta hikmane bû siyaseteke di cihê xwe de bû siyaseteke nexweşî bi pêkhatiyê dî re li Sûriyê û hêzê dî siyasî û nesiyasî bi Sûrî re ava nedkirin û belkî hesabê rojeke halo dikir em wekû Encûmena Neştîmanî Kurdî belkî ev yek ji wa rîsorsê me ye yekû em karibin belkî ser wê kar bikin û hinekî em muşterekatê di navbera xwe û xelkê dî yekû îro di vî welatê Sûrî de dijî û ser wê prensîbê em karibin tiştine bi dest bêxin. Herdem deriyên Kurdistanê ji wî xelkê me Rojavayê Kurdistanê vekirî bêye herdem jî karîgeriya Serok Barzanî diyar bêje ji wî nizîkirina aliyên Kurdî. Hîn nûkeveke encûmen çi daxwaziyeke weş serkirdatiya Kurdistanê bi taybetî jî Serok Barzanî heye ji wî qunaxa dahatiya Rojavayê Kurdistanê Sûriyê jî bigiştî. بحقیقت ڕۆژێکی ژی ینی ji ڕۆژە و مەخە ناسکری وەکو تەفگەرە کوردی حتا وەکو vêkîlîkêjî em gelekî şanazin bi erîkarî û bi piştibûn û bi sekinandina ku îro Cenabê Serok taybet Cenabê Serok Barzanî û em bêjin Herêma Kurdistanê bi hêzê xwe siyasî û taybet jî Partî Demokratî Kurdistan yani ev bi zimanekî zelal em vê dibêjin erîkarî û piştgiriya wa ji me re wekû em bêjin Kurdên Sûrî em ew erîkar bû bi me re ku em karî bûn xweragirin em karî bûn li pêşiya va guhartinên mezin û li pêşiya çekê ku di destê pêkhatiyê dî de çekê di destê ku hinekî yekû me re ne weke hevdû ne nerîna me siyasî ne weke hevdû bûn me karî bû em xwe parêzin û nerîna me jî em karin wê bixwazin yanî tişta ku em ji wê tekez dikin û em ji wê muteekidin jî yanî ew erîkarî wê berdewam bê û ew erîkarî gor xusûsiya me gor ewa me wê em pê şanazin û belkî wekû demekê jî ne bes tenê em ji wekû Kurdê Sûrî heta aliyên opozîsyona Sûrî wekû desta danûstaniyê jî belkî wekû nameke spasiyê şiyan pûj Cenabê Serok re bo erîkariya wê û tê de jî belkî cumleke gelekî ez bi xwe li cem sekinîm û tê de danî bo Cenabê Serok doza Sûrî û doza pêkhatiyê Sûrî dîtibû wekû doza xwe û ser kar dikir û em jî wekû pêkhatiyekî Sûrî bi rastî em gelekî şanazin bi vê rola giring ya ku Cenabê Serok seranserî wê
جی و ام بیژن کساتین برپرسن کو ایرو دوزا سوری و گریدای یعنی رولک گلکی گرنگ براستی لیستن کو کاریبون ام هنکی خراگرن هنکی پیکاتی دیجی آریکاری بارا وری کرن کو ایرو ام بگهینا وی قونا غاهنه بگهینا وی روجا گرنگ کو ایرو تبدا ام کاربن بجعبکی دیل هفدو میزنن نرینه که دیل هفدو میزنن ام کاربن بهفرا ولاتك انه اواكن وامجي وقت بيكاتي وكرد هبونا خو خطيده ببينن وببين ولاطي خو اوابكن قال لك سپاس پیویای که هنجی بازادانه بسر بلندانه پشت راستی وگرنه و روجاوی کردستان سوریا پاشا روژه پیک و آواب کن برای نیزار بوس اندامه دسته سیاسی پارتی کتیا کردستان سوریش وی ناید گلمه دابون سپاس بوه